Jina la Bwana Yesu libarikiwe tena. Abarikiwe jina la Bwana Yesu Kristo. Tunamshukuru tena Yesu Kristo kwa sababu ametukopesha tena siku ya leo kuishi. Amen, amen. Maana kwa saizi na kuna wengine wako morgue, kwa saizi kwa wengine wako masozi intensif, lakini mimi na wewe tulipata hii neema ya kutia mguu chini. Shangilia basi Bwana kwa ile neema ambayo amefanya. Ukimrudishia tu shukrani, akulombe ya zaidi kwa maana sifa tu zimrudilie yeye. Amen, amen. Kwa wageni, mimi ni mtumishi mdogo evangeliste Alain Robert. Ni tayari nimekuwa baba wa watoto wengi. Amen, amen. Usijiulize nasemele wengi sababu Mungu yeye anajua. Amen, amen. Nimepata neema na mimi ya kusimama mbele zenu baraza, mchungaji na baraza. Nashukuru kwa kutupatia ama kunipa hii nafasi mbele ya watakatifu wa Mungu kuitoa neno la Bwana. Nashukuru sana. Tena nani ambao mmefika kuilisikia neno la Mungu, Mungu tena aendelee na kuwatia nguvu. Amen, amen. Kwa leo tutakuwa warefu kwa sababu asubuhi kuna mambo mengi ya kufanya. Lakini kuna neno fupi kidogo ambao utachangia asubuhi ya leo. Inasema hivi: utakaa wapi kwa milele? Amen, amen. Nitakaa wapi kwa milele? Nafikiri ndio jina ya kanisa ya hadi ya zamani. Amen, amen. Tulikuwa tuyazaliwa nile kanisa iko, hii kanisa iko jinsi ilivyokuwa. Na mimi nafikiri pia wale ambao walianzishaka kanisa la haja wako wake tena wengi. Amen, amen. Unajua wewe bashatangulia, na mimi na mimi nilivyoingia hapa, mimi najua wanane ambao nilikutana hapa na pia wako leo. Biko quelque part. Amen, amen. Na wewe uko unajiuliza hii siku sitakuwa kama hii dunia, ndekalaka wapi? Utakalaka mwaji? Ile ni question uko najibu wewe peke moro. Ndio maana wakati nilipopata hii neema ya kuuliza hata Mungu kwambia nini ambao nitakasema na ahadi Nyamugo, nilikuwa na vingine vyangu venye nilikuwa nishaandaa, lakini hii neno kanijia, utakaa wapi kwa milele? Mungu atusaidie sana. Kukaa ni kusema nini? Ni nafasi moja hivi ambayo mie na wewe tutajikutana tuko wako, wala tutakuwa nafasi ya mzuri wala ya mbaya. Mungu atusaidie sana. Pale kwenye huko labda ulijua mwenye alikuwa anakala kwa kiti fulani na wewe jana, lakini leo haiko. Kuko kwenye iko sahi. Mungu atusaidie sana. Na wewe gisi uko pale, utakuwa na wewe siku moja hautakuwaka. Kuko kwenye utaendaka. Eske unakuwa nafikiria pale kwenye roho yako itakuwaka siku moja? Je, itakuwaka nafasi ya mzuri ama nafasi ya mbaya? Utakaa wapi kwa milele? Mungu atusaidie sana. Jambo ya pili, mwaitu utakaa wapi kwa milele? Ninaona ya kwamba wapi, kuko wapi. Hii wapi inanituma kukuambia inakufaa ukuwe na precision. Mungu atusaidie sana. Ukuwe na uhakika ni kwamba siku sitakuwaka mwa hii dunia. Kuko fasi kwenye ndakuwaka. Mungu atusaidie sana. Na hata kama wanafanya ibada siku wewe unakufa, siku mimi naweza kuwa nikakufa, kuna nafasi ambao ndakoka ninajikuta niko wako, nipende nisipopenda. Ndio maana wakati ningaliki hai, niko mzima, sheti nijipange sawa sawa ili kama nisikuwe surprise siku moja kujikuta nafasi kwenye kuwazi yako. Mungu atuhurumie sana. Mungu atusaidie sana. Inakupasa, inanipasa. Ndio maana kwa Aisha imba hapa ujumbe kusema ya kwamba kazi ya Mungu usifanye kwa nini? Kwa mzaha. Amen, amen. Kwa sababu uko na precision. Jambo ya tatu hapa, ile kwa milele. Uelewe kuna umilele mbili. Umilele ambayo itakupeleka kwa uzima wa milele, na ile umilele itakupeleka kwenye kuzimu ama taabu ya milele. Sasa Yesu Kristo anapowaambia watu kwamba ameweka njia mbili mbele yako, ni wipi njia ambayo wewe unachagua? Lakini yeye anakuambia hivi kama vile baba kwamba mimi
ninakuchagulia njia ipeleka katika uzima wa nini? Wa milele. Ndio maana kwamba mimi na wewe tufanye ima. Muda hauko tena mwingi. Mungu atusaidie sana. Muda sio mwingi ya kutoweka, na ima siku tuko nasikia maafa, mtu analala analamuka haiko. Kama wewe unaweza kuwa uko saa hii ya ujue ya 12 heures, jipange sawa sawa. Mungu atusaidie sana. Kama wewe hata ungikwanza ujue ya 12 heures na ujue ya usiku ni byae. Ndio maana mimi nakushawishi kwamba utake sana kuenda ama kukaa kufasi wanaita fasi ambayo ya uzima wa milele. Lakini itadependre na wewe peke. Itakuwa utataka wewe peke kama utaenda fasi ya kupumzika ya milele ama fasi ya taabu ya milele, paske inaexiste. Mungu atusaidie sana. Na wakati Mungu anapojalia mtu kuelewa kujua kuzimu na mbinguni ama Yerusalemu, pale kwenye ambapo kila mmoja hapa tunapoingia mkanisa tunafananishwa kuwa wale ambao wanataka kuingia mbinguni. Lakini sio sote, sisi sote ambao tutakapata ile neema ya kuingia mbinguni. Kwa sababu siku moja hapa kwa madhabahu hapa dimanche moja ishapita, nafikiri mwaka jana, mchakazo wa Mungu mke wa Pasteur Daniel aliwahi kupata njozi ama revelation fulani kuhusu kanisa ya Ahadi Nyamugo. Nafikiri alisema kaumu, sijui kama wakati alipoisema wewe ulifikiria nini pale, kwamba alipoona ya kwamba katika vikundi mbalimbali kuna wale ambao walikuwa walionekana sagisi wenye banabakia na wengine bachache ndio wenye banaenda fasi ya bien. Mungu atusaidie sana. Ndio maana kwamba unaposikia ujumbe napokuya, wewe mwenye uko mzima uifanyie kazi na ujiulize kama ingelikuwa wewe utaweza fanya nini. Mungu atusaidie sana. Utakaa wapi kwa milele? Lakini kukaa kwa milele kuna masharti fulani. Mungu atusaidie sana. Kuna masharti, kuna condition ama kuko kazi fo ifanyie porque ile utakaa wapi kwa milele kwako siku moja utajikuta tuko pale kwenye unatumiki yako. Ndio maana mimi niko naangalia wakati tuko kumatanga, batu banafanana sasa kisi ni ba Kristo. Sasa uko ukilio, unakuwa unafanana sasa kisi mwenye ile sasa parapande kilia unaweza enda mbinguni ile saa. Juu kunafanya nini? Huko na tafakari. Huko najiangalia kama nilikuwa mimi niko maijeneza na sikutengeneza kale kinyi niko nako muro yangu, unaweza kakuwa wapi? Mungu atusaidie sana. Basi jitahidi kuweka sahihi maisha yetu hapa chini ya jua, kusudi utakapoenda uende fasi ya mzuri. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu kuna maisha ya milele ya taabu na maisha ya milele ambayo itakuwa ya furaha. Tutasoma kitabu mmoja na mengine tutenda na ifasiria polepole tu juu muda ni mchache. Waefeso 4:27. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Wala msimupe ibilisi nafasi. Wala msimupe ibilisi nafasi. Utajiuliza namna gani basi ninaweza nikapatia ibilisi nafasi moyoni mwangu? Ile ni question ujiulize. Namna gani mie nitaweza nikafanya kwamba shetani anitawale? Atel point que sawa wewe unaposikia mambo ambayo inaofaa kwa safari ya kwenda mbingu, wewe kwako unasikia kuwa upuuzi. Lakini utaelewa ya kwamba leo imeandikwa, umesikia, usimupe ibilisi na nini nafasi. Kwa juu ya nini? Ama basi tutajuaje ama inatupasa tufanye nini basi kusudi tusimpatie shetani nafasi, kusudi hii maisha ya umilele ambayo tunatarajia shie bote ya mzuri kukaa pamoja na Yesu? Kila jicho litamuona, lakini si kila jicho ambayo itakaa na Yesu Kristo. Mungu atusaidie sana. Kama wewe una malengo ya kukaa na Mungu fasi moja, inakupasa ujiweke tayari. Mungu atusaidie sana. Inakupasa ufanye ama uevite vya kuevite
na wenye unapata fanyia kazi katika maisha yako hapa chini ya jua. Mungu atusaidie sana. Namna gani tunaweza mupa ibilisi nafasi? Ile wa Efeso 4:28 tutaenda nashuka mpaka 32. Kitu ya kwanza yenye ambayo weye inaweza kusukuma unapatia ibilisi nafasi, ya kwanza ni hii basi. Inasema hivi, muibaji 28 inasema muibaji asiibe tena. Eski hauibake? Ni question. Eski hauibaki? Utajuza mimi naibaka kila siku mnaibi na kuyaka bajumbe mwizi acha 10. Depuis siku wanasemaka vile ushakajipanga sawa sawa kutokuwa mwizi wa cha 10. Kama wewe unajikuta kwamba uko mwizi wa cha 10, siku paka pane napolea, wewe uelewe kwamba hautaendaka pale kwenye vingi unatarajia kwenda. Mungu atusaidie sana. Cha 10 wewe mwenye unakuwa muibaji, kuiba mage mwizi. Unaweza kuwa haiko juu ya cha 10, lakini unaweza kuwa ukiona kitu kia mwenzako unakibeba, unawaza si kama yeye mwenye alikikuwa nayo hana nayo besoin. Juu mtu kwa mkasi siku moja unasikia telefoni ilipotea. Si kama ni Biblia ilipotea. Kama makuta waliiba mtu fulani msakoshi. Ile matabia za kuibaiba, kila mtu anajua namna gani ashakaiba. Lakini ndabania tu pale kitu moja, muibaji na asiibe tena. Maana ukiiba unampatia ibilisi nafasi. Mungu atusaidie sana. Bali afadhali afanye kazi. Tumika. Wakati Mungu anakupatia maopportunité, tumika. Na kazi inafanyaka mtu unakuwa independent, unakuwa na uhuru fulani sur le plan financier. Mungu atusaidie sana. Jambo ya kwanza, wewe unakuwa mwizi, usiibe tena. Ukiiba unapatia ibilisi nini? Nafasi. Jambo ya pili ni kwamba 29 pale nasema hivi, neno lolote lililo uovu lisitoke vinywani mwenu. Mungu atusaidie sana. Neno lolote, kila neno yote ya mubaya, ya uovu, isitoke mvinywa yetu. Ndio maana kwamba unapokuwa ukiomba mwambie Bwana, labda katika masemi yako ushakawahi kutamka maneno ambayo haiko ya mzuri kwa mwenzako, kwa watoto wako, kuwalainia kila saa. Sana fanya ile unatamka maneno ya mubaya kwa watu ambao kunafanya nao kazi katika kazi ya Mungu mkanisa, au waongele yake vizuri. Pale huko unajipatilia shetani nafasi katika moyo wako. Ndio maana kwamba neno lolote la uovu, kila kitu yote ambao utakuwa unasema yenye ambao unajua hii mimi nasema sio neno nzuri, achana nayo. Usikuwe surprise kwa siku ya parapanda tali. Mungu atusaidie sana. Maana katika mbinguni inasema kama hakuna kitu ambacho ama hakuna matengeka mbinguni na kadoa ama kazambi ama uchafu. Aliye mbinguni baba yetu ni mnani? Ni mtakatifu. Ndio maana kwamba mimi na wewe tuepuke midomo yetu isitukoseshe mbingu. Kusema mambo ambayo yenye hauna nao precision, kusema maneno ambayo hauna nao uhakika, achana nayo. Mungu atusaidie sana. Nafikiri hapa tena miaka zimepita sana, kulikeka mjumbe mmoja hivi, kama utakumbuka nikisema, akasema hivi, mkanisa ya Ahadi Mungu anakuya, kuna watu walionekana wiko na midomo mrefu. Midomo mrefu, midomo inatoka hapa mpaka plus. Na ingine njia mfupi ile, na ingine inanyoroka sana. Ile ni ujumbe iko nao niliandika siku moja hapa dimanche moja hivi, kama ni mwanamke sidanganyike hivi. Kama Ahadi tupunguze mdomo. Ndio alisemaka. Lakini Mungu alipoonesha ule mtu mvision kama kuna mpanga ambayo iko na kata midomo za wale ambao biko nasema binya bajue ya kusema sema. Lakini ya kushangaza akaona kuna wamoja wakati mpanga inakuya ikate ile mdomo ikate, bengine biko na kwepa mpanga isikate midomo zao. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Na turumie.
Maana midomo yetu, maneno, ulimi ni kiungo kidogo, lakini na madhara makubwa. Mungu atusaidie sana. Katika ulimi unaweza kaambia mwenzako benye yeye afanyaki. Unaweza tamka maneno ambayo kwa mwenzako unaweza tamshuhudia uongo. Jitu achafuke tu, lakini uelewe kwamba unapochafula mwenzako leo, kesho nawe atakuchafula na wewe. Chungia mwenzako heshima na Mungu atakuchungia naye pia heshima. Mungu atusaidie sana. Tunaendelea. Aseme kama unajua wewe unakuwa na maneno ambayo haiko mzuri, ujikaze sana kukuwa nasema maneno ya bien. Mungu atusaidie sana. Tunaendelea mbele pale tu ile wa Efeso. Tuko naisema hapa ni kwamba 29 ile naisha 30 inasema hivi, wala msimuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mulitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Mungu atusaidie sana. Tusihuzunikishe Roho Mtakatifu. Esikia hujawahi kuhuzunisha huyo Roho Mtakatifu? Kumhuzunisha ni kusema namna gani? Ama utajuaje wakati wewe unahuzunisha Roho Mtakatifu? Ni wakati tu anapokuambia ufanye hiki, wewe una kipingo usikifanye. Mungu atusaidie sana. Tujitahidi sana. Unajua wakati wewe huyo Roho Mtakatifu ambaye alitumwa na Yesu Kristo ili atusaidie. Sasa kwa wakati wao upendi msaidizi, yule ambaye atakuwa kuconnect, atataka connection yako na wakati utasikia parapanda kupitia yule Roho Mtakatifu. Leo hii nakukumbusha hivi, usikuwe na huzunisha. Usimuhuzunishe kwa tabia yako. Maana roho akikaa ndani ya mwanadamu anakuwa tujuu nafanya kila kitu sawa sawa na gisi roho anavyomuongoza. Mungu atusaidie sana. Unapokuwa katika hapa duniani, usitaki sana Roho Mtakatifu ambaye Mungu alikuahidia. Na mbele akuahidie kwa kutumia ule msaidizi, alipitia souffrance juu yako. Sasa wakati unapokuwa ukimhuzunisha, sasa Yesu anapoangalia huyu ambaye nilifia kabisa, anaweza kufanya mambo kama na haya ya kunihuzunikisha dhambi, anaweza kutuma Roho Mtakatifu anahuzunika. Na wakati unaposikia hapa wanasema kwa huzuni kubwa tunatangaza fulani alijitenga na kanisa, sio unawaza kiroho na furaha yako mbinguni mafuraha yake sawa. Wakati unaposikia fulani alitengwa na kanisa, Mungu yeye mwenye anajua thamani ya ame ya mtu, kwenye anakuwa iko na compatire na ule mtu, iko nasikia uchungu juu ile nafsi ambayo iliweka kando na yeye. Mungu atusaidie sana. Na itakutuma kanisa haina shida wakati inaposema tu kwa yeye peke alitaka kujitenga na Mungu ama na kanisa. Ndio maana kwamba tusaidiane ama tusikue watu ambao tutakuwa tukihuzunisha Roho Mtakatifu. Maana huyu Roho Mtakatifu iko na kazi ya mingi kwa ajili yetu hapa chini ya jua. Ni yeye anayekuwa akibeba mahitaji, anatriaka mahitaji ambayo inafaa mbele za Mungu upuke upate majibu ya mahitaji yako. Sasa huyu ambaye mwenye yuko direct na Mungu kwa ajili yako hapa chini ya jua, ukimhuzunisha, so taomba, eske mahitaji yako itafika? Haitafika. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Utakaa wapi kwa milele? Na 31 nasema hivi, uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Je, kwa haya maneno hapa haujawahi kukuwa na uchungu na mwenzako? Unasikia tu na ghadhabu ni kwamba unasikia hasira ya kufanya kitu kibaya. Unasikia hasira ya kupana sanction. Haujawahi kusikia hata uchungu na mtoto wako beyeko nafanya, kisha unafikia kumpiga hata kubulumiza juu ya ile hasira ambayo uko nayo? Na eske haujawahi kugazibika juu ya mwenzako gisa anavyojikomporte mbele yako? Wala katika kundi yoyote ambao uko ndani haujawahi kusikia hasira na unatamka maneno ambayo hayakuwa mzuri? Apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Mungu atusaidie sana. Kile kiko panda leo hii, mbele uende
mbele niende ndakivunaka hapa chini ya jua. Na kama mimi sikivune, jamaa, watoto ama familia mpaka kizazi cha 4 kitavuna mabaya wala mazuri ambao sisi wazazi tuko nakifanya hapa chini ya jua. Mungu atusaidie sana. Ndio maana nikakushawishi ya kwamba usimupe ibilisi nafasi katika mambo ambayo itakukorganisha na Mungu kesho. Mungu atusaidie sana. Matukano yaondoke kwenu pamoja na kila namna ya ubaya. Wazee wanapofundisha, wanapohubiri, wanafanya kazi yao, inawakia sasa wewe kukuwa na decision. Wanasema usizini, wanasema usiibe, ni wewe unafanya vile vyote pale. Unawaza unakomesha watumishi ya Mungu, ni wewe peke ndio unajikomesha, ni wewe peke ndio unajiharibishia penye Mungu angependa afanye kwa ajili ya maisha yako. Mungu atusaidie sana. Amen, amen. 32 kwa kumalizia pale nasema hivi, tena iweni wafadhili nyinyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameane kama na Mungu katika Kristo alivyo wasamehe ninyi. Wewe mwenye hujua wake samehe, manake unapatia ibilisi nafasi moyo wako. Mungu atusaidie sana. Roho yako sio nafasi ya madosie, lakini nasema linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Ndio maandiko yanasema pale kuna chemchemo ya nini? Ya uzima. Sasa pale kuko chemchemo ya uzima yako, kwa nini utakosa kukua na roho ya kusamehe? Na ndio maana kwamba kuna mtumishi alipouliza Yesu, mwenzako akikukosea utamsamehe mara ngapi kwa siku? Mungu atusaidie sana. Kama mimi sina ile moyo ya kusamehe, hata ukuwe sijue na nivo gani ya kiroho, na wewe Baba wa mbinguni hazi kukusamehe. Na sasa wewe una roho ya huruma. Eski kama ingelikuwa wewe Yesu naye ama Mungu ama roho anaetale ama anaweka wazi be unafanya kwa siri, akibiweka wazi kwa wazi tu watu wabione kama ke huko mtumishi kuna mambo ambayo unafanyaka ambayo yeye anakupichikiaka ile aibu, apendake wewe uaibike. Kwa nini basi utapenda uaibishe mwenzako? Kwa nini maneno ambayo haina uhai itoke kinywani mwetu? Tujikorije. Kama hatujikorije, tutakuwa tuko watu ambao hatufai katika maisha ambayo tuko naishi hapa chini ya jua. Ndio maana kwamba nakwambia hivi, tena iweni wafadhili. Mfadhili ni kusema nini? Ni yule ya mtu ambaye iko naweza sema example ukarimu sana. Maki yule maki ni mtu mwenye yeye sasa kisema kanisa ya Ahadi tunaweza kuwa tuko na besoin ya 50 saki ya sima, ama tuko na besoin ya makaro, ama sijui bia yetu bina biko buzito sana. Mfadhili mwenye kuna pesa, mtu biko na pesa. Kuna mtu kuna pesa mehana ile roho ya ufadhili ndani mwake. Yaani ya kusaidia bila kuangalia, ya kusaidia, ya kuepole, ya kusaidia kazi ya Mungu isonge mbele. Kama ilihitaji 50 saki ya sima, unasikia yeye niko na 45. Unasikia ule mtu wa vile yeye iko nafanya kitu ya kutaka kuepole isipeze sana juu ya kazi ya Mungu. Wafadhili wakikuwa katika majamaa hawezi kuwa na shida, ndio mfadhili iko pale. Mungu atusaidie sana. Mfadhili akikuwa makorale, saa ya kuuza mateni, saa ya masorti, ndio unaonaka viongozi wanakuwa na tendance ya kuendea ule mtu. Chuma najua wakimwendea hata kaa kimya kufanya kitu. Na kwamba na wewe ujitahidi kwa mfadhili mbele ya mwenzako. Mwenzako asikuwe na shida na unafunga mikono. Mwenzako asikuwe na shida fulani na unapigia mikono. Mungu atusaidie sana. Wakati wewe hauna roho ya ufadhili, hauna roho ya Mungu mwe. Benye uko navyo hapa hivi bitabaki yako. Sasa ujikaze sana ufanye ima kuonesha kwamba wewe umekubaliwa na Bwana na ufanye kila kitu ambacho kitakuwa narudia Mungu utukufu. Mungu atusaidie sana. Na tena inasema hivi, iweni na huruma, tuhurumiane bandugu, tuko watoto wa baba moja. Shie bote tuko mkanisa moja, wapasere wa moja. Tunakuwa tuko gisi tuko pale vile, lakini sasa kuna mtu ambaye mwenye yana huruma mbele ya mwenzake. Kwa nini tuko mkatikundi moja lakini wewe roho ya huruma hauna hayo?
Mungu akusaidie kwamba ueleweke ile huruma ambao ukionesha mbele ya mwenzako. Ni kama vile Kristo naye alitusikiliaka huruma. Kama angitusikiliaka huruma, hangitaka utuokoa, angituachaka kama tukikufaka mzambi. Sasa Mungu akusaidie, anisaidie pamoja yote, tusipatie ibilisi nafasi kwa mambo haya ambayo nimetaja. Lakini kama utasikia, conclusion hivi tu, mwenye kuzulumu na azidi kuzulumu. Mungu atusaidie sana. Ndio conclusion ile. Unaweza kuwa wanakushauri hivi, wanakuambia hata tufanye hapa de 10h ama de 7h à 20h, tuko kuneno moya huruma. Kama wewe yaona ile roho ya Mungu wewe ya kusikia na kuifanyia kazi binye wanakuambia hapa, utakuwa tu unachokea bure. Lakini mimi nakushawishi na kukumbusha, tusimpatie ibilisi nafasi. Kwa sababu ikiwa ungelijua kwenye utendaka, mimi nawazi kama kila mtu hapa kama anapata ile neema ya kujua siku mimi ndakufaka, mimi ndendaka mtu kuzimu, au siku ndakufaka mimi ndendaka mbinguni. Jusai nikiuliza hapa nani matenda kuzimu hapa? Hakuna matatia mkono yule. Juu atupendi ile njia ya kuzimu. Mungu atusaidie sana. Kama uipendi njia ile ya endao kuzimu ya tabu ya milele, ujikazi, usipatie ibilisi nafasi. Ni katika mambo mengi haiko tu hii, ni vya mingi njo vinaweza pana kwa ibilisi nafasi. Lakini basi kwa haya machache na conclusion yangu naenda kwele Apocalypse ama Ufunuo 22:11. Njoo nisema pale, mwenye kuzulumu na azidi kuzulumu. Amen, amen. Bwana tusaidie sana. Wewe na mie tunasikia leo kwamba tukitaka siku moja tuishi ile maisha ya umilele ya bien ya raha. Sasa inasema hivi 22:11. Mwenye kuzulumu na azidi kuzulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa neno la Mungu. Amen. Shauri yote ile utakaa kwa milele, usipatie ibilisi nafasi. Basi simama kwenye huko, maneno haya yabaki kwenu na kwangu. Amen. Ambia Mungu hivi, unisamee. Kwa maana kusamee, mwambie Roho Mtakatifu akutie tena nguvu ili upigane vita vizuri. Hapa chini ya jua kuna michongoma, kuna mambo mengi, lakini mwambie tu Bwana unisamee kwa yote nimewahi kuyafanya ya kumpatia ibilisi nafasi. Unisamee kwa hayo. Tasikia maombi ya Pastor Kandondao kwa kufunga ile maombi ya msamaha. Kisha unaambia Mungu kwamba Roho Mtakatifu afanye aikale na kuzidishia nguvu ili ushinde mambo ya dunia. Karibu basi kwa maombi ya msamaha. Baba yetu uliye juu, Mungu wetu, Mungu mwenye uweza, tunakushukuru kwa asubuhi ya leo, kwa maana umetaka Bwana tushare neno ya kusema kwamba Bwana tutakaa wapi kwa milele. Na tena unataka Bwana tusimpatie ibilisi nafasi. Bwana unisaidie, usaidie huyu mama, usaidie huyu baba, kaka, sote gisi tulivyo mahali hapa. Tuna haja Bwana kwamba unisamee, unitakase katika mambo ambayo imesemekana hapa, sio tu kwa Wakristo, hata nami ambaye nimesimama Bwana, maneno haya yananihusu. Ndio maana nakusihi unisamee, unionee huruma Bwana, unioshe, unitakase katika hali yote ya kibinadamu. Yale yote nimetamka hapa Bwana, unisamee, unioshe na kunitakasa na kunikubali Bwana, na kunifanya upya tena kabisa, na wala ghadhabu yako, hasira yako isingekawaka juu ya maisha yangu. Nahitaji Bwana ile sopo ya damu yako, ile damu iliyomwangika Golgotha, iliyomwangika walipokuchoma mkuki, iliyotoka wakati walikuvisha miba, shapo ya miba. Bwana nisamee na kunitakasa na kuniosha na kunikubali kwa jina la Yesu Kristo. Mungu Baba, tunakushukuru kwa upendo wako Papa. Tunakushukuru kwa upendo wako. Tena tunakushukuru kwa upendo wako, kuona ulipokuwa katika uungu wako
haukuona kwamba inakutoshelea, lakini ukataka kutufanya sisi watu. Ilitoka katika upendo wako, ilitoka katika utashi wako, ukataka ufanye mtu wa kutawala, mtu wa kutiisha kila kitu. Na kwa hiyo tunashukuru Bwana, kwa sababu hiyo inaonyesha upendo kamili unao juu yetu. Na basi tulipokuwa katika dunia tumetegwa na shetani na kushikwa mateka, lakini tena haukutuacha Bwana, ukamtuma Yesu Kristo. Yesu akatulokota kila mtu katika matope kwenye aliangukia. Akatuosha kwa machozi yake, kwa damu yake akatuosha Bwana. Kila mtu kwenye aliangukia akamlokota, akamuosha kwa damu yake, machozi yake ikamwangika, sisi tukatakasika, tukaonekana sisi ni watoto wako. Basi katika namba ya kuwa watoto wako Baba, usituache. Na ndio maana Yesu ulisema hautatuacha mayatima, lakini unaenda kutuandalia makao, na tena utatuma msaidizi. Baba, asante kwa kutuma msaidizi. Ndiye anakuwaka anatukumbusha maneno mazuri kama haya, anatukumbusha maneno kwamba shetani tusimpatie nafasi. Mungu tusaidie, tusipatie shetani nafasi katika vinywa vyetu, katika mawazo yetu, katika matendo yetu, katika maisha ya kila siku. Mungu tusaidie, utusaidie Baba, tusimpatie shetani nafasi katika kanisa letu, katika baraza ya wazee, katika mkutano wa wainjilisti. Tusimpatie shetani nafasi, ili kwamba tuipate ile uzima ambao ulisema kwetu kwamba tutaupata, uzima wa milele. Samehe huyu baba, samehe huyu mama, samehe huyu msichana, samehe huyu mvulana, samehe huyu mtoto. Sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wako. Bwana uturehemu, Bwana uturehemu, utuhurumie Papa. Wewe unajua matendo yetu, ndio maana unatuonya asubuhi. Na basi utusaidie mchana wa leo, juma hili lote tutembee bila kupatia shetani nafasi, kwa jina la Yesu, amen. Biasi Mungu kwa ile miniti tu mbili kwamba akujaze tena ile nguvu za Roho ili ujue kuupinga ila za shetani. Baba yetu uliye juu, tunakuja kwako pamoja na kuomba nguvu zako, tuvike silaha. Maana pasipo silaha zako zote Mungu hatuwezi weza komba hiyo Bwana. Tunahaja pamoja na hiyo Roho Mtakatifu hatuzidishie nguvu Bwana. Pasipo nguvu za Roho Mtakatifu Bwana hatuwezi lolote. Tunayoweza yote katika yeye atutia nguvu. Utio mama nguvu, utio baba nguvu, kila mtu kwa jina lake mahali hapa Bwana, umuzidishie nguvu, umuzidishie nguvu, umuzidishie nguvu. Maana anayo nguvu, lakini udhaifu fulani inaweza kuwa ikaingia ndani. Bwana majeshi, bila wewe dunia hii na mambo mengi Bwana, tunaacha na wewe utuonekanie Bwana, usimame ukitembea nasi. Mara Roho akikuwa ndani yetu, kila kitu kitakuwa automatike. Roho Mtakatifu Bwana akae afanye maskani yake ndani ya walio wako Bwana. Tunaacha tukitembea naye, tunapotembea, tunapolala, tunapoamka, katika makazi, Roho afanye kazi. Maana ni yeye ndiye msaidizi wetu, hatuwezi lolote bila yeye. Tunakushukuru kwa sababu katika mchana wa leo huyu mama kwenye ataenda asikie kuna kitu ndani kimechamka, ikiwa ni karama yake kipoa ambayo imekuwa imeganda. Roho achamushe tena ili asikie kwamba kuna kitu ambacho tena Bwana kimeingia upya ndani ya maisha yake. Asante Yesu, kwa maana utaifanyia kazi kwa ajili ya hitaji tumeita kwako, juu ya kutuzidishia nguvu za Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Amen, amen.